Eh, also. Scan mamma no. Who you watch? Media me pen kwasi asemo. Me imagine we are some preaching. No be into collection now for sure. First can mam. Also, yeah, the blow. My head you. Suffer. My head you. Yeah, the first can mam. Hey, what do you need? So said you trust am neka was it said you chedi upon yakopon e do wiase nie say wode ne ba wo ne kro no abeto ho ma wiase say o ma wonyi yankwa ena odo ne wo hemi nya adofo ne bisawo wodo ne wo hemi nya adofo ne bisawo wo kristo ni so de kwa so dem oni ni nya na tifie sabi wo kwa akoda yare wo kuta sika wode ko to collection ma mi so pesika wode beto adwa akoda yi me dom nyankopon so de bekwa akoma sofo say what to collection Yesu Kristo one free soro masati so magiska eya sofo ne ehia ska ne dia nyame adwuma wo wu twam wo sami preaching me kra microphone aruti me brapa say wo yama doye na wo to collection kakra na me de to microphone o twedi apon nyankopon be kira abofra nyame kira wate wo ko school won usiade awrade man hu omye wadwim na be ya ne doctor fo ebi anya won ma wo pa ne bone but won ma wo pa ne papa mini adofo why no nyakopon hwehwe se wo be ya doye na onu so afiri ni yam na wa hyiraw wote wo da mu penhyira wankasa wutri modin papa ebere ro twedi apon nyakopon onu so akyira wo yamwa ya sofo samigina ya mi preach onyame sa wo me sopa sa wo yama doye na wo yisika na wo de buame na metimi to microphone mini adofo eru na wo ye onyame adwuma onyakopon be hyiraw yibi bu onyame adwuma no twedi apon nyakopon hyiraw abrantie onyame hyiraw wate on tra washi o ma odwuma nkoso bibi biara beye bia ebeye yie nyame hyiraw anu na mekayo ewe yemra na du na sana be koso ahimanu na nka wa gwa homodi na wa bo nyame adwuma na kwanya timia biati na unya ta e mo jasa na ta uno no ma mo ya maduma timito wa die bia I can papa buye bi mo nyame adwuma onya wuchamu okwa asore osofo wasi asodan speakers ya egu asodan ya di boss stadium ebe ya yie mi amigina he mi hia microphone ba kope any speaker ba kope mi nya generator ka ho anka mede nyame asepa eno nti momo nyame adwuma why no twedi apon yankopon hwehwe na se wo ye wei o se wo di ayibi na fa so me hwe o se yibi na fa so me hwe se mi mia o so friends ne ma wa bo omodin na di ayibi na fa so yankopon hwe se wo mia o so friends ne ma wa yibi na fa bo nyame adwuma na no no nyame be hwe na wa wo so no wa ye wa doye wa makwan na biebie obi o ho a wa twa embassy akoni abasa o Pablo Chirako, utri mu din o be de no akọ yibi bo nyame adwuma meni adofo bo nyame adwuma e magina na hwe mito sabi so dwan abrante na mishra wate uko school na mimie wadwin o ma meye jeja kese ni bi enye wonu ma obu atenchia but o mu ji atentre ni na mishra wate on show see sadi ameka no yakonya mi asam wase hwehwe osoro ahinie ane ne training na de aka bia wo de beka ho bibi bu onyame adwuma emejira na hanya bus stop emma emejina ha na hanya bus stop bibi bu onyame adwuma anu no nyame pe evra ochadi aponya kopon sra kache fatum mami bibi bu onyame adwuma bema fatu bonum Niaba no. O say Niaba na twiska ma. Jabro yale.
Me trying so ma miss. Awura yi wo twam bia o twam collection. Na no o to wan to amlo. Also. Sika no ma me no wo se dia. Who you watch wo kwa. Me dia me pam kwase asemo. Me imagine wia we sum preachi. No be into collection now for sure. Ska be atista. First can mam. Also. Ye di bula wanu da. Ma head wo. Safo. Ma head wo. Ye di wuru. First can mam. Hey, what do you need? Me be ya so fujuma. Adi wokume. Me be ya so fujuma me ba na ni adi so. What you say? First can bra. Also. Hey. Me prawo. Adi wokume. Me prawo. Adi wokume. Hey. Onya sofo wo. Onya sofo. Onya sofo. Me bujo. Onya sofo. Me see first can man. Onya sofo. Ah. Obi am be di boni o. First can man. First can man. Ah. Catch ya dey be power here. Ade. Wo be to collection. Mama mi sare. Wo ba ye na abegina. Otimi ho. Otimi ho. Wo be na abegina na me say. Aha nye bus stop. Aha ye mfaka wa ha. Wo be to collection no first can. Oh. What them scan they call? Nyam ko sika ya me sa. Meni aba na. Sofu na. Ya light asa. David mo catch no first can. Ya light asa. Ana ma frame sister say. Light na asa. Ana se me kan ha. Na oba ma jiska ko to light. Me collection na mo de to light. Na wo na me collection na mo de to light. Sofu nya bo se mo nya me ni papa. Ana sofu be ni. We de nya me ni papa be ni. Ana mo odim sika ma me ameka. What's your name be man pa? O enya me adum ekrofo oto. No be to ya wo de ko. O ma me to hwe ba kwa pai. First can man. Me say me first can am. Hey, na like this. Awura na o this can to ho no. Wo twam bi auto collection. Why am me customer? Hey. Why am me customer wo ye bi bu anya me adwuma? Why bi ni nya adwuma? E di no this can to ho. Me be head u bia. Me be head u bia. First can bra. Sami so fu no mantimi anyina ho anko am anyame a. Hwan na be ko am anyame? Yesu ba ko collection. Hwan na be ko am anyame? Okọ Bible school ana. Okọ Bible school ana. Me ko Bible school. Me fantitiam. Twa wo be gina ha. Wo be gina na ho kokro ka kire me se. Kromfo na ni wo gina ho no. Once me catch us a bus stop. One from. Me once me catch us a bus stop. Once wada ho adi. Ho kokro ka kire me ancha no wada ho adi. Wo ya kromfo ya cha mo apa. Wo ya kromfo. Wo ya riba na o. Hwe na ya for the first time am. Boy, wo jiji mi. Eh, sofu na de sofu twintwan be ni. Me ye too. Sofu. Me ka ho ni. Sofu ye order me to collection. Na o to say. Me to collection. Eh, no so. Fabra. Dabi o de na nyame aduma na ya na scan up. Nyame to nkwane. Wo de jeni. Bia be ye bia nyame man ni. Bible no what no. Collection ki 20. Eh, wo de nyame asem na to ho. Obi light iska. Me de nyame asem na to ye. E light iska. Fesika ne bra. Sofu nye na me nwa na to no. Ah o wo boa. O say wo de ne dia to mo jana ma. Onu ni sranko. Ana awura ne nso so nchira ma yi ama. Enya hwe nyankopon nim. Onim dia. Ba de wo ye nde wonim se nyame pesa. Nyame pe. Mon kan che no. Nyame pe. Wo se hwan na be gina ko ama me. Me sofo man ko ama nyame, hwan na be ko ama nyame. Eti me manifa collection no ko. Me manifa collection no ko. Obegina ha na nkukuru yi kira me se abrate no gina ho no wo ye kromfo. O se wada ni. Nyame o de wo ye nyame. Awura ni. Me customer ni ni. Me customer ni. Odi munti. Ozo mo customer. Dabi odu o yi bi bu anyam ni aduma. Ozo mo customer. Dabi odu o yi bi bu anyam ni aduma. Dabi o bu anyam ni aduma. Sika wo de to asa wo di bu anyam ni aduma. Ya ma yire me ho aba mpa ya ma se. O twadi aponya kopon nhira wo. O mie bia pro biara mu atoto. E ma wo no. Krachi ya face can. Sister light is can. Kron fofo ben no. Wow, so calm down. Calm down. Senior our problem is dent na hold. The problem ni say sika na wo di bu anyam ni aduma no. Wafa. Me de bu anyam aduma. Mama bu anyam aduma da. Bra, me tiri mu dem no. Aso de kura me nkobi. Me fie kakra ka opa afa aso da be so me nwuram. Me wura. Me mu anyam aduma da o. Me man is ka so on fa nkoto ade mbra no light.
Roger, I can have me. Why than a sack? Well, maybe I'm into him. Can I mini pack cramp with the wool yard? Madam was wearing the customer. Me, customer out. Let me match what the other. Sister, me, I saw that coming with the mother. I saw the coming on. Oh, I ran to a Oh, ah. Now, Mr. Quaff, Sophie Fast or two Bible, none of us and Crawford. I'm only when I used to be who you been. I see I am quite Yesu Kristo ye kunidi franka nunti abrate fa homa Yesu ate me ho ba ma Satan yeah Awura etina abun samsam woni mu won kwaso Awura na nkasa kra won kwaso yeah nya me fa mon ko why Yesu Kristo ye Ana kwa nitinya say ya fa homa nyame na ho to me wiase a meteno me buni papa ba wo ye wadwen se wo ya yira wadwen me kire se me madwen na tiato e na me de nam you see kan me baby ade a we ase ne say mato collection me ma ade akọ because wonye nyame ni pa wo deserve so obi to collection ma how could you na even kwa wo ya ade na se ni pa ba na ye ka me wo dan wa wontie na wo sofu na wo ye se na me ni me nwe nya asem na se ye twen se kan ya wo na be pata ade na mama nyame so aye hin se se Muna mama se nkofo kwa asore. Me sese me patamo. Me sese me yimaten. Me sese oye bone a me ka kire wo. Wan kasa so sese wo ye wo ho aduro. Ansa na wa ba be nya me djuma. Maka cho se me yade. Ana so ye mfe no so. Unim se de wo ye na ayale semon. Me yi me collection. Oh, Awura jai no me shira wo. Mama nyi me 50 cedi so me de be che ejanka amanya me 50 cedi. Oto 1 cedi. Ade na be yi 50. Bla into I papa na you boss. Jam. I think you are be your boss me de oya me prawo sika za mo de. Me de oyo de bebe ba nya me fie sa. Oh, atrofo for no na kan. Family 50 cedi man bla me so na nka me no be me ho fi o. Ma bodam physical me do nya me. Eh de asem anka de na. Sure. Family 50 cedis mama. Na me ko headi obi mama ha ho no. Ya wo bona papa. Awura. Oto 1 cedi je. He wo ye ko hwini sofo. Mo na emu ko de chema. Omo kwala so obi ti omo da bla. Hwe, won say Bible mu ya tro say. Emfa won san kan nyame nipa. Odo nsa kam ya nkonkron ni obedi. Wabrabo bese. Na wo nyame nipa be ne. Awura. Won hwe ya obesisa fom na wo nyame kraman. E mame no memo. Nyame mfre no. Mo mame no memo. Asofo no gugu keje tia. Wo ye sofa wo no why wa say wo obi da bro sorry fi won nya sa mebo de ebi ni mu ni suban. Wo kunya ko pani ma se ya. Mo no mo pese mu gumani mu ase. Me kan me. Safo kronfo eni pamro safo kronfo me kan me ensa se wanya me mu bamna me ye de na be ye se de o chere ye do kwadu akokoro ba ko first kan na ye kwada jaja mi ensa o chere famisa wasiafo mo ka se ye be preach enkola preaching na mutu fan crofo so no Yesu na bra ne ho asema mo ya de ya boa ye ho o ya be wo sekan asoso ye be gi Peter na yi adwuma ni nyina ye ye wo sekan na nya e be twa waso moa. Thank you all for watching Zoom GH. Make sure you like, you subscribe and you share. Make sure you comment anything that you don't understand, put it under the comment section. I'll make sure it's done for you. Thank you all.